ring tu mi pui ko shan mi le in lo thlir tu zong te in zawa in Krista mingin si bai ka bu ka cheu hey van nei thla tak mai in si pui ten min na thla lo ma sela kan diocese chuanin kum som ni panga athin na Aizawl diocese anga kum som ni panga thin lom na tun December ni so matanga ni som pani ni thum ok kan nei do na he hun min shoi thleng tu pathian ne na lom thu soina program retreat tele seminar te ba ka akhan na hun poimo ber mas tiang lim pathian ne lom thu soina ni chol nia pathian ne kan nei do na chumia lotel theizong zong te lotel turin kan som chiwa tin harsan na sang sang awanga lotel thelo te po kan dai si chunga bial sang mi le tlang sang mi te Barak Valley lam ami te po tiamen le kan zuram huap ami zong te he kan silver jubilee hian pathian mal som na ro pui tak chiar sen lo kan don to lom thu hril chungin he hun hi kan zawa itana tharaw lama le rin na kan ko fan catholic rin na konga tia lok puina ani theina turin tong trai na lo ria pathian ne na hlan turin kan ngen du chiwa tin midang he nga wanga nun na lo chan to le thei to pa he hun kan thlen theina tura pe tu zong te po pathian ne mal somin in zawa in he hun hi tong trai na le kan tharaw lok puina ni theina tura min lo fe turin le mang ve turin du sakna ka hlanin kan ngen chuani ka lo me Aizawl diocese chunga rina ule naw om zong te kumin sang ni le som ni le pakhat December ni som atanga ni som pahni chung hian Aizawl diocese silver jubilee ani kum som ni le pangana Bishop House Ramthara lom ani dona hemi muna lotel tur hian Aizawl diocese catechist fraternity president kanina angin tlang sang le mun sanga ule naute lotel vecturin thinlung takin kasom cheu ani ye cái bi thăng tin liana cái này kan diocese hian ecumenical movement lam hi ka chan ani hei pathian hruai na le pathian enkol na in kan diocese an silver jubilee lo thleng don ta December ni som atanga ni som pani hian alom na program Ramthar venga Bishop House nei ani dona he kan program hian ring tu zong te min lom puya lo tel theu turin kan som cheu ni ka lo me tlang sanga Catholic member zong te in zavain chibai thaber kabuk achu hey Aizawl diocese chuanin silver jubilee mang turin hun kan lo nei reng to maya chuwang chuanin he in puwa cha na huna hianin in zavain diocese Catholic mei chepol mingin ka som du chewa he hun hlutak mai hi pathian mal som na kan don to zonga lom thu shil na huna mang ila ti chuan ko shanin ti tura min ro man sak zong te chu phur takle that taka mang thei turin abik takin Catholic mei chepol member zong te thanem ngai taka ma ni ti turte hlen turin ka som chewa in zavain he som na hi khoi takin lo ngai poimo turin ka ngen chewa chibai kabuk non le achu tin abik takin hetilaya kan hun man tu renga hian silver jubilee kan lomna program renga lotel ngei turin in zavain kasom achu kalome December ni som atanga ni som pahni chung Aizawl diocese silver jubilee lomna programa ring tu na zong ten bishop le puitiam tele sakorong bol tu zong te rualin pathian ne na lom tu kan thila
Diocese Tan Tong Trai Pui Turin ka som cheu ani ye Chu ti ro quy vang